علیکم همه کسا سلام با آدمایی که من تماشا کردن آدمایی که تماشا نکردن حتما تماشا کنین اینک ما امروز اومدیم در استودیو در ساعت 8 بیگا که یک تلفنی که вообще شما معلومات نداریم вообще خیلی اینترنت معلومات نداریم ما تلفن خاطر شما معلومات که تلفن نام داره Redmi 7 بسیار در اجدن همه تلفن جا بواکنده که که تلفن بیانه که مزدمو بومن همه ده تزرش هست یک تزرتی سیاه دیگر از باشه цвети розовый сырых می‌ذاریم با چیزی اساس که ما برای چی امروز آمدیم این استودیو به خاطر همین تلفن به خاطر Redmi 7 که تلفن برابر Redmi Note 7 13 اول سال 2019 برآورده شده بود خیلی گفتم در اول که امروز ما آمدگیم دلسوید برای انتخاب برای زنان برای دخترها برای خواهرها اپا و مادرها و دیگر سیو برای اکاها برادرها با هست خیلی دخترایی که بیشتر با سیو واقعا любов как я говорю, да, мы все бутан, никому бегать коль хубника. Инак именно Redmi 7 که ما می‌گوییم اومدیم оперативной памяти 3 گیگ 32 گیگ پامه دارد 628 دیسپلیش هست full screen display 4000 мАч батарея это камера que основная камера 12 мегапиксель дополнительный камера дигариш 2 мегапиксель а дар тахти Snapdragon 632 корина. Кай, что мы вы мекнем телефон чора ширина, рафте. Хай бачако, вы мекнем телефон чараку и чора. خیلی تلفن چش مختلف چیزی داشتم گفته بودم 626 Full HD Plus نشون میده Snapdragon 632 4000 آمپر با قوت باتری 12 مگاپیکسل основной камера дополнительный память 2 مگاپیکسل دیگر این اختون دیسونه اوپا اکی زنش فاتونه Redmi یک نوآوری آورده دقت با دقت هم میرسونم که با همه Redmi یک چیز نوآوری آورده یک چیز نوآوری کرده با فکرم بسیار آدمو خرید کردن که اختون دیسن پلاستیکی پشتش پلاستیکه شرنا خیلی با تلفن یک نوآوری با مثال سامی ادلایت یا اینکه با بسیار سامسونگ همه سامسونگ قطعی یا که خیلی سامسونگ یا خیلی سیومی از دقتی برابر به خاطر چه که ده تقسیم کرده بعدا با عدد نسلات بالای فلش کرده داره نه ولی شلونار خیلی تلفن چرا گیرون میکنیم میبینیم کامera پامera شاید سیلند میکنیم амбре некам цвет необычный, да? Ака амбре да мода краска муйса бару дихтори давиде бисёр дихторам хеле гуфтанда ки амбре хайна бачако телефончора тасакдам хайхтон десем аягон телефонои Redmi мисол менюшон фарқ намекна баъд мумкин хай бо бад ҷабнаид кардан мумкин ягон аксия дополнительно пайдо шава телефонча 4000 ампер чӣ хеле гуфта будем дар шумо ира фақат якамтар за счет программа гуфтагиан ки программои на он қадар вазъи намебардора ба хотире ки Snapdragonш камтарак паст Snapdragon паст беҳад минус мешавад мисол Redmi 5 Snapdragon 425 яхи программое ки 1 гига мисол ним 512 мегабайт хушро пайдош карда мекунад телефончаи дигар телефонои топ камтарак қафо мемонанд хеле ба назар мерасад
اگر همه отпечатка палец ҳамин бурга кӯшиш мекард ки ҳамин Redmi 7 ё ки Note 7 дар дисплей мекард биҳад ин мардум ҳамин чиза ажида доштагда бовар кунем шахсан ман худам ҳамин чиза ажида доштам ка мегиранд ҳамин отпечатка палеца дар рӯи дисплей мекунад як чизи навоварӣ ҳақиқатан ва буҷетни варианта ё 100% телефонча буҷетни варианта 332 ин телефонҳо гуфтам намонам ки телефонҳо мешаванд оперативни памяташ 2/16 3/32 наконец там мешавад 4/64 яъне 3 вариант дорад бас ин намуд додам ман мақсад бисёр одамои ҳастан сум дорам бисёри сум надоранд медонанд кадомша бигӣ лекин бовар ки намин чиза чи баъзе چی بود که درباره همین تلفن کم طلب در شما معلومات برسونم بفهمید که چه تلفن چه خیلی پارامتر داره. به هر حال با فکر مقاله وظیفه‌ام برآمدم. این تلفن هم از کم طلب پیش گفتم که 1800 تومان مگزینی ما بسیار میتونید دسترس کنید. برای شما دامه که ای کانال یوتیوب یا که اینستاگرام برای ما این تلفن رو میبینن میان برای شما 1700 تومان کردیم تلفن پلیس یک اپ بانکوی بهترین پدرکم داره. حالتون نبودن در کانال ما پادکست ساکنین ما با شما هستیم شما باشین با ما خیر دنیگرم